ngabuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni kengibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Isichema saboma esingakwazi ukuvuma nokugida igwabo sesinaso esindebeleni begodu ukukhamba kweminyaka sizogcina singasanalo igwabo lona leli engilo ngombana nasikhalinywako sifuna ukuvika ngengodi zethu nasikhalinywako sifuna ukuvika ngembongo zethu sikhohle ukuthi ingoma le akusiyo yakwaSikhosana ingoma le akusiyo yemperetlofi ingoma le ngeyakwanzunza ingoma le ngeyakwanzunza okuthi ukuthi ingoma le isemthambothini indlela eya emthambothini yinye lochana ibizo lami ngingilungile Mabhena unamasoka umntazana wenaleni owakhuliswa Manzunza ngiyazi ukuthi nawe uhlezi khona so ubone minengi imigadangiso aboma bavuma aboma abadala aboma mhlamba abasandu kwenda bavuma batsho bona bavuma ingoma yegwabo batsho bona bagidela igwabo kodwa akubenzi into ekungiyo nangabe nizokuvuma nikhuluma bombelobelo then kuthi ukuthi anikwazi ukuvuma ingoma yegwabo uwoya oye umbelobelo ayikho ingoma yegwabo enjalo begodu lokhu akuyi ngokuthi wena umkobola wena uyini ayikho ingoma yokuvuma igwabo kwanzunza evunywa njalo umbelobelo yini kuhle naningathi niyahlathule uyini umbelobelo ayikho ingoma enjalo yakwanzunza okuthi uthi sinaboma abadala naboma kade benda ebangakwazi ukuvuma igwabo okuthi ukuthi into embi yazi ya trenda igcina sey-influencer abantu ngobunengi nabantu ekade benza into ekungiyo bagcine balahlekelwe aboma bamaNdebele ngobunengi babo abakwazi ukuvuma igwabo ngombana nabazokufaka abombelobelo kuthi ukuthi abakwazi ukuvuma igwabo ngombana ingoma yegwaba yitsho njalo ngizoyivuma kancane i-backup yakhona because sifuna ukudiscuss indaba yombelobelo ingoma le na uyi-backup out itsho so woya oye mnawo woya oye mnawo i-backup yakhona injalo ayijiki kujika ini ama-lyrics lo olidako kodwana umbelobelo akekho engomeni yegwabo bese size kuma-lyrics wakhona kuza njani ukuthi noke nje imigadangiso yenu ivuma i-lyric eli-1 soloko ingoma le ngiyamakhosi ingoma le ngiyakamabhoko kanti kuza njani ukuthi nina ningafiki la kufikwa khona kuza njani ukuthi nina niloko ni-repeater into eyi-1 phezu kwalapho ningakwazi nokubongela ingunyama yenu le enithi niyayihlonipha nina nithi nihlonipha kwanzunza nina nithi nihlonipha ingwenyama umabhoko wesithathu kodwa anikwazi nokumbizela anikwazi nokumbonga anikwazi nokuthi nethi nanivuma igwabo leli elitshalwe nguye ukuthi nikhone ukuthi nimbize ngendlela efaneleyo na uzokuthi mabhoko sindreni mhlabu nethuli uthi ukuthini lokho mabhoko sindreni mhlabu nethuli kuthi ukuthini lokho ngombani into enjala yikho embongweni zakwanzunza mabhoko wasinda mhla kunethuli ingasi mabhoko usinde mhla mabhoko wasinda mhla kunethuli ukusinda in this context asikhulumi ngokusinda kokusaveka sikhuluma ngokuthi uyakhumbula lokho ngesindebe nangabe uthatha ihlabathi nenamanzi usimera phasi wenzani vane usinda lapho yeke nakuthiwa umabhoko wasinda mhla kunethuli kuthi ukuthi umabhoko wajama wanzinza mhla kunepi wajama umabhoko wanzinza mhla kunepi imbongwezo nasizihlaziyako zikhulumela lokho ukuthi kha kunepi kodwa umabhoko azangabaleke wajama wanzinza kungakho nasimbongela sithi mabhoko wasinda mhla
kunethuli. Le ukuthi mabhokusindeni mhla kunethulu ayikho embongweni zakwanzunza nofana embongweni zekosi zengwenyama uMabhoko. Okuthi ukuthi niboma nibongelela into engasiyo. Bese sokwehlela phasi ingoma le yide ingoma zomthetho zide vele nangabe uthombile uyazazi ukuthi ingoma zomthetho ziyakhuluma ziyatsho zibika umthetho ziyathiya zithiya bezimu zithiya imvelo zithiya bentwana nofana umuntu lo evane simphethela alona ngabe sizosoloko nikhuluma nivuma lapho nivuma into engasiyo yakamabhoko sindeni after lapho nivume ngokuthi basho usifiso uzithulele usifiso umuntu right usifiso kuhle uthanda ukudlala ibhola. And then it means ukuthi wonke ama video la esiwabonako every single time avuma lokho kuza njani ukuthi ingoma le ingarageli phambili. Ingoma le ayirageli phambili because aniyazi. Ingoma le aniragi nayo phambili nivuma ingoma yegwabo because aniyazi begoda anifuna ukuvuma ukuthi aniyazi. Ingoma le inala ibuza khona ithi mntwanami ukhambe umbetheni ukhambe umbethe amathumbu wendoda. Why nina yenu ingoma ayifiki lapho? Because into lekose ukuthi niyitsho ngombana niyitshoko nisuke nimbethe nithwele imlinge kobe nisuke nithwele imlinge kobe nithwele imlinge kobe okuthi ukuthi into lekose ukuthi niyitsho because what does it symbolize? What is the significance? Spirituality ubungoma engomeni le sibuthola lapho kose ukuthi uyibuzele ukuthi mntwanami ukhamba umbetheni because umbethe amathumbu wendoda kuthi ukuthini lokho because now it comes back to the fact ukuthi nganitshela ngathi mina irogeli imnyama alimbathwa asazi mara mhlambe benifuna bakhona abantu benifuna ukumetha nabo you understand and this is why ngakumbathi irogeli imnyama ukhona ukuyivuma ingoma le this is why ningahoni ukuyivuma ingoma le ningahoni ukufika la kose ukuthi ikhulume khona la ithiya khona umlando la ibuza khona ngengoma that is why ningahoni ukubabuzela abantu abenu ukuthi bambethe ini because ukubuza ukuthi mntwanami umbetheni it now comes back it hits back to the fact ukuthi wena umbethe umlinge kobo and umlinge kobo lo ujamele ini kuba yini kose ulenge kuba yini kose uthinre phasi umuntu onakho kwenzakalani wena umbethe ini umlinge kobo. I'm not going to explain it more deeper, right? Because ezinye izinto obvious zi-sacred but for the fact ukuthi nina yeni ingoma ayifiki la kose ukuthi ifike khona then imphambo kuthi ukuthi angikwazi kwenzani ukuyivuma ingoma le nakho khunye igido asikhulumeni ngegido nangabe aboma abakwazi ukugida igwabo begodi abaligidi igwabo angazi ukuthi kuba yini bangaligidi or bayabhoreka or babona ngathi liyabhora I do not know but nangabe abaligidi igwabo instead bagida u1 so this means ukuthi abantwana laba nabaqeda ukugoduka kamara singakhamba nabo equdeni why sikhamba nabo equdeni angitsho bagidela u1 phela laba namagwabo laba igwabo abanala abantwana benu because bagidelwe u1 bagidelwe igido lokthomba because when we speak about igido liyahluka ngikwenzele isibonelo esiphambi kwamehlo akho umfazi akawuphakamisa umlenze ngesindebele nanoma ngenzakalani ngesindebele umfazi akawulahla umlenze athi uyagida igido line significance kwalona lilinja that's why henza msekuthi when people want to speak about art bathanda ukukhuluma ngathi ubukhwari yinto engasi attached to spirituality and ubukhwari ngibo obuveza spirituality ubungoma bethu so ubukhwari like umvumo igido ukuwahla ngendlela esifuna ukugidinga ngayo ngibo ubukhwari bethu lobo benzani buveza ini ubungoma bethu bu enhance ubungoma bethu igido elithize ngilabantu abathi ingadla igidwa bobaba. You understand? Igido labendazana lihlukile, igido laboma lihlukile, igido labo baba lihlukile. Igido lele siligidawo ngecude nalokho ingoma nayiweleko alifani. There's a reason why ngecude niphatha boboyibana lokho ngathi mazembe and then nanigidako niyakhomba. There's a reason why nenza lokho. There's a reason why inyawo niliqinisa ngendlela niliqinisa ngakhona. Nanti nanigida u1 there's a reason why ukuthi kuba yini nigida igido lelo nakuthonjiweko
There's also a reason why ukuthi kuba yini nanigidela abantwana benu nigida ngendlela lenigida ngayo ukuthi umlingakobe ngendlela uyakufoster musivele ukuthi kungabi no one lapho. You understand? So angekhe wagida u1 ingoma iwele because it means now so thatha igido lesifazi ulifaka engomeni yokwela. Meaning ukuthi umntwana akakana kwabo. Umntwana akakana kwabo awobaba wenzile umsebenzi wabo ngendabeni. Umsebenzi lo bekose ukuthi na uqeda uwenziwa ngendabeni ubuye ekhaya. Uqedelwe bomma kodwana ngabe abomma abakadlali yabo indima and then it means igwabo liphelele emoyeni akhange libuye ekhaya. It means umntwana lo akanalo igwabo and then it means ukuthi babona omhlekhaba basimo umatsela. It means we can go to them emacudeni because abana magwabo. Kuba yini kugidwa u1 lokha ingoma nayiweleko and iyathoma ukwenzeka ke le umnyaka lo like it's like ingoma nengoma ninezinto ezitsha enifuna ukuzifaka. It's like niqabanga niba namaqhinga amatsha wokumocha isiNdebele simply because of ninemali, because of anikhalinywa, because of nendile or whatever the reason you think may be. But u1 nakuwelwe ingoma akagidwa u1 because akusile igido elingena hlangana nengoma yokwela. Likhona igido ekumele ukuthi ligidwe ngilelo gidela ini igwabo. So nangabe igido lelo alikho ingoma leyo ayivunywa kuhle akusiyo imida ekhona ama lyrics akhona akusiwo and then amanya akekho umuntu uvela athi usifiso ngumazithulela after lapha ecela ukuthi ingoma le ngiyamakhosi and then after lapha bizi igama lengonyama hey umabhoko ambongele kumbi ngendlela ethukanako ngendlela engingafaka mina iDarkfire because what do you mean unakose ukuthi ungibongele ngiyingonyama ungibongela into engasiyo into engekho wakhona ukuyihlathulula. If we say icho ukuthi kusho ukuthini lokho angekhe wakhona ukuhlathulula because this is not indaba yemfenqo. It's the fact that it's a grammatical error. Ubhalelwe kungibongele but you say wena uhlonipha kimi. So nangabe ingoma yegwabo ayivunywa kuhle akuvunywa yona kuvunywa ingoma secudeni like amagwabo la bengathi secudeni so yabona ngelesihlanu ngathi kusecudeni because bekungana spirituality bekungana gwabo bekufanele ukuthi kube negwabo but igwabo belingekho okuthi uthi igwabo belingendabeni akhange libuye ngekhaya. Then kusho ukuthi if ever kunamasiko azokusalela la angenziwa kunezinto ekufanele ukuthi nakufika ekhaya zenziwe ingeke zikhone ukuthi zenzeke because of akuna platform akukenzelwa isikhala sokuthi indwezo zikhona ukwenzana ukuhlala kuhle. Because awobana bazokuthi okay fine igwabo nje igwabo siyahlaba imbuzi sikhipha lokho esikhipha kwembuzini wena gogo wakhona into lemde uyidle ubani mdenze so then indwezo siyozikhipha kanjani embuzini sidlisa abanikazi yokuphuma kanjani ebandla kuthiwe wena suka nakhambe kunika ligogo wala ipundu le or whatever mtshela ukuthi ayidle ugogo lo ayamkela njengogogo womdoko because uyazi ukuthi ukuthini izokwenzeka kanjani into leyo nangabe niyabhalelwa kuvuma igwabo ngoba kusho ukuthi igwaba likhe ekhaya kusho ukuthi igwabo liphelele ngendabeni akhange lifike ekhaya angithi alikavunyelwa alikagidelwa then kusho ukuthi igwaba akhange libe khona then awaba bayafika bayalifaka igwabo nakufanele iragele phambili alikho igwabo then avane bodwa bathi bakhipha igwabo bakhiphe liphi igwabo because azange lenzeke igwabo. When they say nje igwabo siyalikhipha ngengiliphi igwabo elikhitshwako lingazange lenzeke because azange ligidwe ligwabo akhange ngesifazini ligidelwe igwabo akhange livunyelwe igwabo. So abobaba nabathina sikhipha igwabo njengokulifaka ngiliphi igwabo nilikhiphayo ningazange nibabone abogogo abaligida nofana balivumela ngengiliphi lelo. So you see now ukuthi senza izinto esingazwisisiko sona isiNdebele and then abantwana baphethela ngendlela efanekileko ngelinye ilanga umntwana akazogula kuthiwa bathi umntwana ozangawela uthi wena nomara wawela kuzokuthiwa bathi inyanga zinamala but ndazabe ngikhuluma into engibone endawuleni ukuthi umntwana wakanagwabo then uthi no igwabo lalikhona sayihlaba imbuzi hey uyakhumbula Spearman bathi imbuzi yayi brown but umntwana lo akanakho lizami indawula zithi umntwana lo akanagwabo zami indawula zithi umntwana lo ugogo wakhe akhanga mhlangabeza umntwana wakho sothi ahlangabeze ngugogo wakhe ngegwabo akhanga mhlangabeze kugwakhe then kuza njani ukuthi nithi umntwana ugwabile but kunezinto ezingekho la esikweni lesiNdebele. It's because of these things. Abantu abafuna ukuphetha isintu ngendlela efanekileko kanti ngengiyiphi into Mandebele enifuna ukuyenza right like A1 ke A1 enithi le nina
nifuna ukuyenza ngendlela efanekileko anifuni ukuyona anifuni ukuyimotsha anifuni ukuyitwista anifuni ukuyenza ngengiphi into enifuna ukuyenza because now it means sizokuba nomraro ukuthi abantwana bagwaba kodwa zange bagwaba or bagwabe half or bagwabe kota ayikho nevocab yakhona uyafana nomntwana angazi owenzeni like izinto zabantwana siyazona because of thina sigijimisa style thina asifuni ukufunda akusisinaksi musu nawuceda ukwenda unyaka opheleleyo asisinaksi uthi into ezawuzazi kuba yini ningayi kibogogo abadala niyokufunda gogo ingoma yokugida igwaba ithini banifundisa abugwaba abadala banifundise ukuthi niyikhalela njani banifundise ukuthi niyivuma njani niyibhekhapha njani banifundise igido lakhona ukuthi nenze izinto ekungizo ngubane kose ukuthi aphume ngekosini azonifundisa ukuthi nikwazi ukugida nofana ukuvuma phela ezinye izinto zindaba ekose ukuthi ziloko ziragwa babantu bangekosini zindaba zomphakathi njengamalunga womphakathi ayikho into esifuna ukuyenza ngendlela right siMandebele uwani ugidwelana nje like umuntu nanga explainer why ugidwa one liqude leli na and I'm gonna repeat this again this is the reason why amadoda nakakwatile kananda nibuza ukuthi ngicabanga ukuthi icude leli yeah because ngicabanga ukuthi icude anihona ukuhlukanisa ukuthi akusiyicude leli la kathonjwa la umntwana wele so uwani ugidwelana kuba yini mele kugidwa uwani kuba yini mele siwahlele abafazi abagida phezulu kwama crate kuhle siyitrend isivideo leyo kuba yini mele siwahlele abafazi bemlinge kobo yemali kuba yini mele siwahlele abafazi abangavumi zona abavumi ingoma angazi ingoma zamabhijo ingoma zani kuba yini sisivela bo umadzela ngimthanda noma selutsha ngesikhathi sengoma kuba yini sivuma ya ingoma yamagwijo kuba yini kuvunywa ingoma ezinjani ngesikhathi esicakathekileko ngesikhathi sokuphetha phela ukuvuma igwabo nokugida igwabo isikhathi sokuphetha siyaphetha la umntwana uyagwaba and njengommakhe kumele ukuthi umphethele wena so why into leyo siyibona ngathi into esingadlala ngayo thina njengabomma bamaNdebele ayikho accountability ngapha ehlangothini laboma aboma bamaNdebele like singathi bajwayele ukumotsha isiNdebele and akuna accountability akunamuntu obabuza ukuthi kuba yini nenza so and then kuba ngathi na ukhuluma ukukhulumela futhi kube isintu siyonakala ngizoyigcina la ngiyathokoza